apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At napatag nga ramida kita, Melanie, bakit? Nukas tangarod, da kami pailaang kaninanang ti umatindar. Kita nyo, amangan winton madamdamag at pagbalinanda kay man na nababaunan na iti kabagyan niya. Saan mat siguro, lakay? Anya saan mat siguro? Kat no isu akanayan ti mapaspasamak tunggal adda iyayab dagiti kabagyan niya. Igaputada tayo ti kapobriyan, kas jaydan. Si kakit di mat, lakay? No para kanyak nga asawam, saan anasaya at ti kasjay at rato da kada kayo. Pobriman kan baknang, pagtitinulungan ko matitrabaho. Ay na, saan abali Anusan mi pailaang kaninanang, lakay? Siyak nga ron ti masaksakita na makakitkita iti kasdi at rato da kada kayo. Kaslasan kayo, ba't nga kabagyan? Alawanan, agpatulong kami no da kami manon ti pag-is-isen da. Kasta ti may parbeng bakit. Kas agkakabagyan, pagtitinulungan ti trabaho tapno malpas na dagos. Anya ti ibagam ibilay. Ammo ka di danana tiryang ken Melanie akasangay yu itananang. Binagaak mo ida. Malagayam. Api nga awan da pailaang kat anyat orasan. Ay nawaw, di ka madanagan anak ko. Sigurado nga umay dagijay. Kasano nga'y no di da umay nanang. Asino nga'y tinamnamaan yung agkunay. Asino ti agdalos kalpasan ti kasangay yung. Sigurado ak nga umay dagijay si kaki di may. Amumot ano libre amakan kat always present dagijay nga agina. Sapay la kumaata umay na tapno adda maibaon. Nay, isudan ta sumungad. Ay wan, ay nakamaudyanan na. Makaangas akmat laangan. Jak kayat ti agis is no bilang laang nanang. Isu nga raw nga inayabak ida tapno adda mga ramid kadagita. Agyaman naklaon ay tanakaumay kayo kasinsin Melanie. Wen imbitado kami mat kasinsin. Tumulong kayon to iti trabahoan. Anya ti maaramid aya kasinsin Evelyn. Tumulong kayo nga agluto. Madama ti luto da ije kusina. Ay wen kasinsin. Day talagayam. Mabitlaan tapayapayak ni nanang. Isupay mo ti maitulong na. Agyaman naklaon ay kasinsin. Ado nga min ti mailuto kat. Awan anyaman na kasinsin. Pagayatakmat kat ti tumulong. Aywan gayam, numalpas ti panangan kat di kay kumapay agaw awid adagos ha. Ha? Ni, apay mat kasinsin? Ugasan nyo pa'y mat adagiti nanganan tayo kasinsin. Saan mi nga min amasango ken ni nanang. Di mi mat maibaon ti daddo maakabagyan tayo. Da kayo lang kan antitiryang tinamnamaan me. O sige, awan parikot iti dayta kasinsin. Mudto yung takaldiraw ta is-isa kanakaw. Siya ko nanang, dagiti plato latan ti ugasan nyo. Ay, sigurado ka Wen, ni nanang mat, kabaalak tay to yan. Nairwamak mat nanang. Manu atawan matan akastutyar aramidak. Nang runa no kasta nga adag papaskan akabagyan tayo. Ay, una yan ay atibiyag dagiti pobre. Awan pa'y mo't kabagyan at tumulong ka data. Ninanang talaga. Anyangay ko mati bibiyang daket baknang da. Datayo laang mati kapobriyan kada tayo nga agkakabagyan. Isong aganos tayo Saan matkit di siguro atong palbiag kat kastutyar aramidan tayo nanang. Inayon nyo ngay nawan. Walang te, idisuyo pa'y laang dita. Ado pa'y nabati ije kusina Mala, da kabin iti anak ko ti makaamaw kasinsain. Ay nawaw, apay mo't akas jay Laura bakal. Ti anya manan dulpaw?
Tulungan nyo ti kasinsin nyo Ay nawaw, apay payla ang atulungan mi ida, kay trabaho da nga rudmat. Anya, Kasta mo ti trabaho dagiti pobre, no kasta nga ada agpapasken akabagyan da. no agsasao ka, kaslabak nang tayaw. Wan, saan tayo abak ng unay? Ngam mas pobre da kasinsintiriyang ngam da tayo. Oo na yan, ti kasta ka panunutan niyo. Agpapada kayo mo't nga kakabagyan. Di mo atulungan, ti kabagyan nyo mo't laang. Ulitak manan trabaho da ita dagiti pobre, period. Agasam manday ta bakit? Narabyan kayo manan kaninanang. Ay, kwa, lakay. Ay nawaw, already ka nagpalawag, amuklatan no apay. Pasensya kan lakay. Adu nga min ti bisita da. Sakit dadakkel dagiti kaldero nga inis-isan mi kaninanang. Di na kayo tinulungan na ya. Ay, saan ta isumat ti kontrata mi kaninanang? Day tati bagbagak bakit? Saan abali takabaalan mi met lakay? Wan angam tinulungan da kay kumamot Saan abali tanalpasen? Inton sumarunong at da iyayab da. Uray di kan mapan. Pagbalinin da kay dinatagabo da kiti kabagyan niyo. Saan kay tupay abambanugan iti balay? Ay kat gagangay na alakay. Isumeten ti kasukat ti kinnan mi tapno awat ti adu sa uda lakay. No kastamot lang. Di kay lata kumanap na panan. Saan mo't gaya makabagyan ti pangibilbilangan da kada kayo? Anya ngay da jay. Inimbitada kayo tapno adda babaunan da. Wen friend. Wen, ilakad ko nga rudan dagiti papeles ko tapno makapag-fly takmeten iti kabiitan a panawen. Talaga akasapulak day ta trabaho, friend. Sige, baliwan tanto manan ti agsarita, friend. Agpakada akon tapno di ka mataktak. Bye! Nay, asin na dyan mawagkan ka. Flight kong kunamot itayanak ka. Ay kwa, tigayam ko ti mawag nanang. Matungpal matlaangan ti arapaap kong agtrabaho ija abroad. Adda hayrang. Adda nanang. Tulungan na kano tigayam ko. Nasaya at mutno kasta anak ka. Uray 2 taon laeng agtrabaho ka ijay. Kurang ti 2 taon laeng nanang. Upat atawanan tapno makaurnungak. Kan maipatakder tayo ti balay nga arapaap tayo. Unangam. Di nakpakadanagan nanang. Sa anak ama isagmak ija abroad. Desidido ka kadi nga agabroad, bakit? Wen lakay. Awanan nagbalew? Ay nawaw, saan ka di nga inbagakken ka aday tuyen ti solusyon ti parikot tayo iti kwarta? Amumat, awan ti mayat apagtrabahuan dito'y lugar tayo. Anya nga tanong siya klangan ti agabroad? Syakon, naimbaglaang nga adda ti gayem ko amang tulong kanyak. Sa maysa, nailakad ko matan dagiti papeles akasapulan da. Mano atawan nagtrabaho ka ijay ngay? Upat atawan laang matlakay. Agasam man ta upat atawan, bakit? Wen tapno makaurnungak. Kan maysa, para matlaang iti pamilya tayo dayto yung aramidak. Tapno saan da tayo nga iruruman dagiti pada tayo a tao. Ala, mukas ta ti planom, palubusan ka. Hangam na kita di nakisuksukat iti sa balay. Sika talaga, di ka madanagan, ta saan ka nga isukat. Promise! Anya ti kunam ibilain. Agabroad ti kasinsin mo? Una nang, isumot tinangag ko apag sasaritaan da. Agabroad ka no ni kasinsin Melanie. Ijay ka no mo ngay. Day tatijak ka mo nanang. Jakon sinaludsod. Ay nawaw. Anya kumati amo ni Melanie no maipapan iti abroad ngay. Jak ka mo ananang. Awan lat amok dita. Drawing laang manindaytan. Ay, imbes na maragsakan ka, tagtrabaho ti anak ti kasinsin mau, kastapay laang matibagam. May siya ka mag. Saan asika ti kasarsaritak dulpaw? Diyan mau no niya klase ti kapanunutan ti adda kadakayaw nga agina.
Wan bakit? Dandan ni malpasan ti balay tayo. Kat, tinegosyo nga ni Nanang, kumusta mo tan lakay? Kasi ti apo, adalat tamat customer na bakit? Inot matlangan nga agbungbunga dagiti sakripisyok dito'y balasiw taaw lakay. Mabalin mo ti agawid bakit? Hustong tinasurok at talo atawan ang nagtrabaho ka dita. Wen, manuabulan langan lakay. Urayak la amalpas ti kontratak ditoy. Adda ka din ni Nanang dita? Mabalin ang makasarita. Busy ni Nanang. Ang laklako man na ti barbecue. Nay, mayat saan lang gayam asari-sari store ti pakakumikuman ni Nanang? Kaya't nakanumot ti makaornong bakit? Adumot ngamin ti customer na. Inton maminsan to nga rudan. Mala, agan-anad kayo ditawan. Agpakada ako unta agtrabaho kami manan. Okay bakit? Agan-anad ka mo, takanayon dita. Dandan ni malpasan ti balay damela ni akaanakam, Laura bakit? Ay nawaw, anya ko ba ita? Awan mo't kitday. Impakaamuklaan ka? Siyempre, makaipatakder na itikas di abalay. Tadakkel ti sweldo na di abroad. Wan nga raw. No ide kat isoda ti kapopobrian ka na kayo nga agkakabagyan. Itakot sa anain. Aya? Madlaw mat. Bilibak mat itidadya ka nakam. Nadiskarte kan nagagat ka. Anda pa yan negosyo na. Talagang awan permanente dito ilubong. Ay nawaw, kasla ada kayat mo asawon Ha? Ay, awan bakit? Sika ano sa bali tinagawa tamit imbagak. Nagpintasan ti balayaw kasinsintiriyang. Ni Mela na itinangipatakder iti da itabalay kasinsin Laura. Katsika, at damot tan negosyaw. Aga, sumanday ta nagbaliwan ti biyagyaw. Kasta talaga no nagagat kan nadiskarte ti may sa atao kasinsain. Kaano nga agawid ni Melanie ngay? Dandanain kasinsain. Saanan nga agsubli di abroad? Numalpas ti kontrata na, agawid doon tag negosyo kamay. Ay wala, maya mutlaang ti agnegosyo. Agkapi kayo pa'y nanang, Auntie Laura. Ay, agyaman nagsaryo nakaong. Mala, agkapita pa'y kasinsain. Nagbanglo ti kapiyo kasinsen. Imported day ta kasinsain. Ramanam Anya timbaga ni Mela na sa Riyaw. Agawid ka rin ito may alawas nanang. Ay nawaw, nagbiitan. Magagaranak nga ruda na makakita iti asawak. Ay uray siyak mo Kailiw ko launa yun ti anak ko. Masapul arugyan tan ti agdalos. Tapno na pintas ti paraangan no agawid ti asawam. Una nang, bumuludak to iti grass cutter ni Tata Dulpo. Customer yun samot da dyan nanang. Kasla pa'y payapayan na kayo may. Ay wan, customer ko day dyan nakong. Mala, panawan ka pa'y tagla ko akbanan. Agawa am ti agpulos, ibilain. Agap-apura kayo mo. Asidaglaang matibalay da kasinsin Melanie. Tiyak kaya't ang maibusan ta iti pasarabuan niya. Ay nawaw, tapasarabo manin ti adda iti utak yung nanang. Uray si kamay, anyat ko na bidirabi ay. Malawanan, nangabak kayo manin. Sandi na o, te papanan nyo nga gina. Iti ayan da kasinsin Melanie tatang. Apa si Mang Petan? Wen, idirabi ikan upay. Agpulos kakikimot na mapantayaw dulpaw. Nakailatan ti mapan. Nakababain mo't ano mapantayo at talaw. Ay nawaw, mapantayaw kiday. Sayang mati itadda kumakeng ka. Anya? Birthday kanumat ni Auntie Isabel inton Lunes, Nanang. Wen mo't nga may nanak ko. Kat, anyat irigalo yung ay kenkwana. Adumot ti insangput mo. Mabalinan day jay. No kasta, atindaran nyo ti birthday ni Auntie Isabel. Wen mapantayo lakay. Manu atawan ang nagtrabaho ak iji abroad. Manu atawan mo ten asaan ko anakit kita dagiti kakasinsin ko.
Kasanon no pagbalinanda kay man na nababaunanda. Saan mo't siguro? Nagbalbaliw damat siguro lakay. Ngam no bilang man taaramidon daman ang tikas jay. Okay lang. Kabaalakpay mo't ti aggunay. Ha? Di uray ipaugas da amin a plato kan kaldero kanyak. Ha? Ay, da kayo kit di mo't adwa. Anyat amo tayo ngay. Ang mga nukabagyan mo't at ipangibilbilangan da kadataya. Awan samot ti agin naw nanang. Wen nga raw, jak ammo no asino ti imbaon ni Antim Isabel. Ay, nakababain mo't ano damela ni ti maibaon nanang. Naku nampay, tay pobre kumaangam da tayo. Awan samot ka nanang. Datayon samot ti kapobrian ka datayong agkakabagyan. Day tati jak ipalubos ang mapasamak anak ko. Madlaw mo nanang. Naurnong mo't gaya man ti mainawan. Wen nga raw kaanakan. Nay, anya ti aramidam. Ay kat inawan tayon auntie. Ah, ay kwa, idi sumlatan tinanganam dita, tada kami ti makaamu kasinsin Melanie. Ha? Ay kwa, pagtitinulungan tayon tapno mabibiit amalpas kasinsin. Ala, agpwesto kayo matandita tapno malpasan. Dandani sa andak apaginawan itay lakay. Anyat imbagam ngay. Inpilit ko latamot at itimulong. Nakababain mat ngamin. Husto bareng makarik nada. Mabain da na mangibaon kada kayo kan nanang. Iso nga inuray da si ka mismo ti nagboluntaryo. Bakit? Wen nga rod, nalakakadakwada ti mangibaon kada kami idi. Ita kat sabali matan. Una ta nagprogreson ti biyag tayo. Uray kaskasano. Bakit? Saan anasaya at ti kasday ngamin agalad da? Namiris damot siguro. Nasaan anasaya at ti mangiroroman iti kabagyan. Ta saan tayo mat nga mo. Noon niya ti masakbayan ti tunggal maysa. Masarak launay. Ay, uray siya nga rod nanang. Napilitan takit din anaginaw. Kasano mo nga may nakababainan ti mangibaon kadamila ni Kentiriyang. Bak nang damit nga minan itananang. Naimbag ko naman, nagboluntaryo da at tumulong. Wen angam nakababain latta. Saan nga may nagaputa marigrigat ti kabagyan niya o kit iroruman niya o? Amumin day tadol po. Saan ang masapol nga ibagam? Bak nang man kan saan, professional man kan saan, no ada pagsasabatan yung agkakabagyan, pagtitinulungan ti trabaho, awan permanente dito'y lobaw. No, Saan tayo nga amaw ti masakbayan ti tunggal maysa? Iso ati kasayaatan nga aramidon tayo kat irespeto tayo ida. Saan na kwarta wano posisyon ti pangibasaran iti respeto iti tunggal maysa? No kasanom nga irespeto dagiti kabagyam a profesional ken baknang. Kasjay kumamad ti panang irespetom kadagiti marigrigat ken makitaltalon laeng. Di mo iruruman dagiti awan mabalin na akabagyam. Irespetom ida kas iti panang irespetom kadagiti baknang akakabagyam. Laglagi pam nga awan permanente dito'y lubong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.